Prije nekog vremena sam počela da pratim subreddit programiranje. Inače, učlanjena sam u više nekih grupa gdje su ljudi iz tech industrije, ali nekako ovaj subreddit mi je privukao najviše pažnju. Praktično, to je jedina sad zajednica koju pratim. Ako znate neke druge dobre IT zajednice u Srbiji, slobodno mi pišite u komentarima, voljela bih da bacim pogled. U svakom slučaju, na ovom subredditu programiranje se prije nekog vremena pojavila diskusija o platama, koliko ko zarađuje. Jedno 30-40 ljudi je dalo odgovor na to pitanje i u ovom videu želim da prođem kroz te odgovore i da malo prodiskutujemo o njima. U opisu videa imate link do te diskusije na Redditu, pa možete i sami da pogledate. Ali za potrebe ovog videa ja sam zabeležila skoro sve plate koje su, to jest odgovore o platama koje su dali ljudi iz lokalnih kompanija, odnosno lokalnih kompanija koje rade u kancelariji. Neke sam možda propustila jer je tih odgovora bilo najviše, a ja se generalno više interesujem za ovaj remote rad. Što se tiče remote dela, tu postoje dve grupe. Postoje ljudi koji rade remote za domaće firme i postoje ljudi koji rade remote za internacionalne firme. Ili prosto u odgovoru na Redditu nisu napomenuli da je u pitanju lokalna firma. U svakom slučaju, ja sam izlistala sve ove plate i želim da zajedno pogledamo šta tu možete naćete. Prva kategorija su odgovori iz ove grupe ljudi gdje su u pitanju domaće firme koje rade iz kancelarije. I to su neki odgovori, to su manje više svi odgovori koje sam zabeležila. I kao što vidite, plata se kreće negde od 900 evra do 4000 evra, najviša koja je prijavljena tamo u odgovorima. U svakom slučaju neka, što kažemo, medijana je ovdje negdje oko 2200 evra. I skoro svi developeri koji imaju više od 3 godine iskustva imaju plate preko 2000 evra, što je not bad. I to je bilo ok, manje više očekivano. E sad, s druge strane, tu su developeri koji rade za domaće kompanije, ali rade od kuće. Ne samo sada zbog virusa, nego generalno kompanija posla na takav način što su njeni developeri zaposleni od kuće. I tu imamo situaciju, plate se kreću negdje u rasponu od 800 do 4500 evra. Opet nešto očekivano i rekla bih vrlo slično ovome što vidimo i kod ovih pozicija koje su od kuće, koje nisu od kuće, a koje su u domaćim kompanijama. Znači možda domaće kompanije plaćaju slično i ljude koji rade u kancelariji i ljude koji rade remote. Međutim, kad sam pogledala kolike su plate za ljude koji rade full time remote, blago rečeno bila sam u potpunom šoku. Ove plate su, kao što možete da vidite, daleko niže od plata koje imaju developeri koji rade za domaće kompanije, nebitno da li rade u kancelariji ili rade remote. Prema ovim odgovorima ispada da je remote rad potpuno neisplativ. Em što su im plate manje nego što su plate developera u domaćim kompanijama, em što verovatno većina njih posluje ili kao paušalac ili kao firma, tako da imaju i dodatnu papirologiju i nemaju benefite koje imaju domaći zaposleni, odnosno zaposleni u domaćim firmama. Zaista ne razumem zašto, evo, Java software engineer ima platu 1400 evra, a ima 5 godina iskustva. Ako neko ima neku ideju, pišite mi u komentarima. Ja razumem da postoje svakojake firme koje zapošljavaju remote i zapošljavaju programere iz zemalja poput Srbije sa tom namerom da bi ih platili manje, ali opet sam svesna, jer i sama radim godinama remote i poznajem ljude koji rade remote, da postoje kompanije koje posluju na taj način, na taj remote način, zbog toga što razumeju da je to
svojevrstan benefit i za samu kompaniju i za njene zaposlene. I te kompanije su spremne da plate developere i duplo, troduplo, pa i 5 do 10 puta više od ovoga što vidimo ovde. Zato bih stvarno voljela da mi neko kaže zašto programeri sa 3 godine iskustva rade za strane klijente za 1000 evra mesečno. Neki razlozi verovatno postoje, ali sumnjam da su opravdani. Moja neka pretpostavka bi bila da ti ljudi možda žive u Nišu ili Novom Sadu ili možda još nekom manjem mestu gde su troškovi života niži, pa to prosto mogu da priušte. A drugi bitni razlog bi verovatno bio nedostatak samopouzdanja. Smatram da je nedostatak pouzdanja stvarno jedan ogroman problem i sama sam prošla kroz to. Ono što je meni pomoglo jeste preuzimanje rizika i izlazak iz neke zone komfora. To što sam naterala sebe da tražim više i u situacijama kada se to moglo činiti kao nezahvalno, jer to što sam dobila je već bilo toliko super. Ali činjenica da sam znala da moj razlog nije to što hoću više, što sam nezahvalna, što ne cenim to što imam, nego to da želim da nateram sebe, da se upustim u neku komunikaciju i da uđem u neke situacije iz kojih ću naučiti nešto koje će mi pomoći da usavršim svoje komunikacione veštine, svoje pregovaračke veštine i nešto što će mi pomoći da ispitam gde su zapravo granice. Mislim da je ta želja jedan od glavnih faktora koji su mi pomogli da dođem i do posla i do pozicije, ali i generalno do nekog mesta u životu za koje nikad nisam ni sanjala da ću doći, niti sam pomišljala da ja to mogu. Imajte to u vidu, izazovite sebe. Svako od vas može da ode na razgovor za posao ili za povišicu i da traži nešto što misli da nema šanse da će dobiti. Možda dobijete, možda ne dobijete, ali to iskustvo koje steknete u tom procesu pregovaranja je nešto što je neprocenljivo i nezamenljivo tuđim znanjima i iskustvima. Ako ste u ovom videu čuli nešto novo ili ako samo hoćete da kažete hvala što sam sve ove plate izlistala u jedan spreadsheet, obavezno kliknite na like, a mi se vidimo u sledećem. Ćao!